биредә инде депутатларга сорау дигәннән яңгырый. Ә сезнең үзегезнең шигърият дигәнгә әз сораулар. Мин шундый алып килдем. Без бердәмлек газетасын бар. Безнең яраткан бердәмлек газетабыз бар. Аларда шундый таныш исемнәр дигән мәкаләләр, рубрика бар. Мин инде сезне күптәнрәк белгәнгә күрә, беренчедән мин таныш булдыгыз Качан Салаватның концертында. Сез ярты сәгать эчендә бер журнал язып үзенә стихлар укыган идегез. Бик сокланып карадык та сезгә. Шул кассетаны да саклап торабыз. Каждый раз карыйбыз да үзен. Бу шуңа күрә мин уйлыйм, сезне яратабыз, сезнең бөтен булган шигырьләрегезне дә укыйбыз күбесен. Җырларыгызны да тыңлыйбыз, көйгә язган җырларыгызны да. Минем шундый сорауым бар. Сорауым түгел инде, әйтим, дәшмәем белән дошманнарны үтерәм дигән сезнең турыда язганнар. Без инде уйлап куйдык, шундый китап тапшыруын алып барасыз. Без бик яратабыз, бик расстроились, что китап тапшыруын ябылганга көтүп торабыз, юк, ишмәдик, что китап тапшыруы ябылган дип. Аннан планетадан көтүп тора башладык, булмасмы дип, китап тапшыруы. Но аннан да чыкмагач, вот әле сез инде ачыкладыгыз. Әле көтмибез. Бу дәшмим дигәнгә минем тагын бер туа сорауым. Ә сезнең биредә язган татарларым дигән китап бар. Мин аны китердем, сез язылырсыз, автограф бирерсез. Анда сезнеке бөтен булган писательләргә, инде язучыларга, бөтен булган зур кешеләргә шигырьләрегез язган. И үзгә вакытта да шигырьләр, җырлар укыганда да, язган шигырьләрдә дә сезнең бер дә ачулы шул сүзләргә туры килми. Сезнең язган шигырьләрегез. Бик добрыйлар. Без шуны укыгач, бу китапны эзләп, тагын сезнең китапларыгыз бар, бу гына түгел, русчада язган бар шигырьләр. Анардан эзләргә тотындык, нинди дә сезнең берәр ачулы шигырегез килеп чыкмасмы диеп. Бер каянда бу нигә туры килмәгән сезнең сүзегез диеп, моны ничек тә йомшаграк язарга диеп уйларыбыз туды. Cevap vereceğim. Да, китапларыгызны укыгач. Нәрсә белән аңлатырсыз диеп, шу дошманнарыгыз бармы дип. Дошманнарыгыз юк диеп уйлап торабыз. Мондай матур кешенеке не может булырга дошманнары. Bu intervyonun мәкаләнең аның тарихы бар. Bu bizde Kuray degen tapşırı var, anda Gabdrahim degen alıp barışı var. Сөйләшкәндә ул шундый сорау бирде инде. Менә сезнең шәхси дошманнарыгыз бармы? Мин әйтәм, мин бит формада булырга тиеш, формада тотарга мине яратмаучылар, мине көнләшүчеләр, минем дошманнар булырга тиеш әлбәттә. Һәм алар чынлап та бар инде, ул мине яратмаучылар. Ничек инде яратасың, аппак күлмәк, галстук, костюмнан, нидән, салмый, нитмей, семьяда әйбәт. Конечно, ачулары килә кайбер кешеләрнең салып нитеп биргән шагыйрьләрнең анда. Ярым шаяртып әйтәм, чынлап та шулай. Мин җавап биргәнмен инде шунда. Мин алар белән булышмыйм, мин дәшмим генә. Әйе. Гап-гади бер ни инде, шуны интервью итеп газетта чыгарган ул. Мин ачуландым инде. Синде гап-гади бер сөйләшүдә әйткән сүзләрне зур bir мәкаләнең башы итеп чыгарып, мин бит инде гомумән дәшми торган бер кеше шагыйрь булып чыккан менә монысы. Аннары бер шагыйрь инде урта кулына шагыйрь аңа шигырь дә язып чыкты, менә бөтен дөнья милләт, син дәшмисең фәлән дигән. Мин дәшәм әлбәттә, ул турыда сүз дә юк. Ә инде теге миннән көнләшүчеләргә мин алар белән нишләп вакланып торыйм, мин аларга ничек җавап кайтарыйм? Ул минем иҗатым аңа җавап, минем үз-үземне тотышым яки минем эшчәнлегем ул турыда. Ул гап-гади бер журналистлар кайчакта
şunday sensasiya yaratırlar bütündeler. Hikmet, Mine Tatarlarım degen kitap, benim sınıfta da anda benim payımım var Tatarlarım degen. Hem bu kitap doğusunca milli şehirlerden de. Anda Tatarlarga bakışlangan, benim uylanımlarım, bütünse de mine kalsa ol, benim siyasetçi buluğum, mine şu kitapta şakılayındı. Hali bir güne şahirinin de itibar ettiğiniz bir kitaplık milli şehirleri yok, üz halkına bağışlar yazarlar. Şuna göre de onun kiriş sözün Mintemir Şerif yazdı. Bizim birinci prezidentimiz, onun tarihi da şolay, şu payımını ben televizyondan okudum, Tatarlarım degen payımını. O Türkiye'de yol etkende tınlağım olan, o meni sessiyada, Tatar alında maladestir koluna kıstı. Şundan ben bir fikir etken edim, mene kitap edip işlerge sevaldi. Kitabını көрсәтәле, алып киләле burada, o Karapçakta şöyle kiriş söz yazdıydı. Benim için şolay beye, çünkü bir güne Tatar şairinde prezidentler kiriş sözü bilen çıkanları yok. Şolay o beye degen sözünü. Bunda şınlap da bu payımını ne için yazdım ben? Halı hesabına olduğundan yazıcılar idarada sileşip oturağız. Nişikte katnaşırlar gerek, şunda biraz jeyintik çıkarga gerek, benim bir şehirim var, şunu kirtirge gerek, yazarga gerek. Hem şu jeyintilarda indi, bir jeyintik gelip çıktığında indi, kimden kaçandır yazgan vaktiyak şehirler indi, seybat şehirler de var indi. Benim bir keyif gitti, 300 yazıcısı şair bulgan uyuşma, şu vaktiyak bilen şagıllana, o bir Tatar halkına aytır sözü bulurlar deyişalarım. Zorlap, matlap. Hem ben şu payımını yazdım. Hem televizyondan okuygaç, ana bir evlat kabul ettiler. Ana çok kişi zalay karadık dediler. Şundan çıkan ayverin ol. Benim açık etse, ben işlemeden ettiğimde. Rahmat, şu kitap, benim için bir kadar kitap. Mikrofonla, давай. Mikrofon. Soru şunda, yani bizim presa, televizyonda songo vakit bigrekte ileri boyundağı Bulgar devleti turunda köp barangiler, şıvarızdaçalar, hem orta altın orda turunda nişikler anın rolü bizden tarihimizda ezeye şuna göre iki yöneliş, направление bizden Tatarçılar hem Bulgarçılar bu başladı indi. Siz ettiniz, şimdi bizde perepis uzgaç bari dikişler, başlar özün Bulgar dilde yazarlar. Benim sorum şunday, siz şu bizden tarihimizga nişik qaraysiz şu yakta? Men şagirgine, men tarihçi değil. Tarihga çok tiradrak kirgan sayın benim için erkiyetim ola başladı. Benim isimden aşamaya başladım. 2000 yıl ilki turunda yazılar, nice tügel bine real edip güzeline getirli gidip anlatıp ola. Benim aşamı bitmem. Çünkü emin yakınrak tarihlerini elbette anlayayım. 100 yıllık, 500 yıllık dedik Bulgarçıların. Şimdi Tatar tarihine gelgende elbette bizde Bulgarçılar var. Onların şıgıllarını da gerektir. Lakin benim payımdan da ettiler. Biz bir küp milletlerden birge jayılgan zor halk. Bir küp kabilelerden jayılgan. Eğer biz birgine kabileli Bulgarlar gına bolsak, ya ise Mongollar gına bolsak, ya ki başka halk gına bolsak, biz bir belekeyine kiçkine bir vak halk bulup yaşagan olurdu. Mine tarih şulay işleyen, biz bir küp, neçe min yıl davrında bir küp halklarını, milletlerini özümüz birleştirip Tatar barıqqa gelgen. Tatar degen söz özüne bitiniz Arap ana barıqqa gelgen. Şuna göre endi mene kalsa anday fenni bahslar bulurga teyiş, lakin ana cemaatçilikka, halkqa sindiriu o mecburiyeti deb hesaplayman. Mene kirashlar problemasi da kelib turdi hozir. Ular shu qilib Grozny so'qindirgan Tatarlarni. Ya ise ona kadar bo'lgan bu kirashlar. Onun ismini için kirashin degan halk bo'lmaydi.
şu kandırılgan diyen halk bulamайды bir nişikte anın üz isimi bularga deyir. Anın üz isimi koyan kelip çıkkan ol. Şuna göre indi her bir kişkine halkның kişkine bir ülüşünün üz halk, üze bul yaşasikine. Olarını da anlap bular. Lakin nişsesem olar bitüge mecbur etilgen andı. Bulalmıyor vak halk. Eğer biz Tatar iken biz Tatar bularga deyir. Nişerlerimiz var, tiplerlerimiz var, Başkırtның birleşi, Tatarlaşı bitken alar var. Dik köp. Şuna göre de biz fakat zor halk bulup kına yaşayalabız. Şuna göre Bulgarçılık ol, elbette indi bizim tarihimizin zor bir ülüşü. Ondan bir kayda gitmeysin. Biz anın bilen kurullarına deyir. Mevcut kabına Bulgarla tutunmadı. O bir zor iş işleyken bizni məngüləştiriu için, bizning abroyimizni ko'tariu için o prezident olarak da zor işler işledi. Bizni Tatar ismin yanadan qaytardı. Bizning avtoritetimizni. Bulgarni ko'tarib şulayıp o zor iş işleydi. Свияжский приложение Bulgarla hansı siyasetini. Bulgar'dan üskütermeseydik o bayrakны Çuvaşlar alır diye de var. Mine hikmet şunda bit Çuvaşlar elde de ağır tarihlarında biz Bulgar'da yazarlar zor galimler. Bana da oya bakıl bilen kararga gerek. Onlar da bilsin demek biz zor halk. Eğer Çuvaşlar da bizni Tatar deb esapleyken bizler, onlar Tatar deb esapleydigan. Şolay bit. Onlar biz sarap. Bir sıram var. Вот siz bir kıymak kişi görüyorsunuz. Bulamışı situasyonlar. Да, bulamışı situasyonlar sizden журналистадан чыгарып турган. Ничек чыгасыз şu ситуациядан? Әле теш кысасыз микән, әле бер шигырь язып куясыз микән? И бер шигырьгезне кысагыз бик шатланам дип. Рәхмәт. Менә баягы сорауга җавап инде. Мин дәшмәм күп чакта. Sessiyalar vaqtında da meni endi qarshi chiquvchilar bek ko'p, yozuvchilar arasından da benim 25 yıl boyu deputat bo'luvim endi yozuvchilarim da oshirib ketirasin, mabda ko'pga ketdi bitindi dedi. Ну, nishlaysan endi, dashmaysan, ham sonundan yarayadi, dashmaganman deb berasan. Meni xotinim da ishga uzatganda kun sayin deyarlik aytib jiboradi, tilimni tayyor qilib ortiqcha. Men anlatmaqqa tirisham, lekin tilga shu hadlatdagi motor so'zlar keladi, ana aytmay da bo'ldira olmayman. Shunga ko'ra turli joyni topasan. Benim şunday so'rovim bor. Mana biz o'zimizning tugagimizning tarixi bilan tirantin izlanishlar olib boramiz, yozamiz. Bunda bik qiziqli kütülmegen materyallar kelip çıkar. Kıska gına aytkanda bizning Tatarlar mana bu Samar tübeginde iki halk katnaşkan. Birincisi Başkırtlar, ikincisi köçüp kelgen, Şukundurdan koşup kelgen Ozan Tatarlar, Ozan tanlığından. Buna şuşu çorba hatlı alsam, bütün dokumentlarda Başkırtlar. Bu indi şol köz aldına getirgenimizce bu hazırki Başkırtlar tüge. Bu bulsa kerek Bulgarlar, çek boyundagi Bulgarlar. Bu kam arttı Başkırtlar Tatarның bir ülüşü, Bulgarның bir ülüşü. Şunun için mana bu bütün Vastanyalar, Akay Batır, Aldar Batırlar, onlar da Başkırtlar bulanlar, Başkırt Tatarlar. Indi sıravımның hikmeti şu, hazır dokumentlarga negizlenip yazganda Başkırt. Benim indi Alpan Tatarlar ayttılar, sen nerse işleysin? Bu tağın bir ütüsteysin miydi? Uşak. Bu problemi var. Mana bu meselege sizin fikriniz neçe? Mana şu kitapta yazabız biz Başkırt o kırbaşı kişileri. Mana il çekimde turgan endi.
Менә шулай сорау. Әллә китәрләр микән алар? Bu bir katlaulu sıra çünkü başkırtlarla benim özümün de münasebetim çok yakın. Benim dokumentlerimde de başkırtlık var. Telegraf dokumentlarda karasam, Başkırtistan'da doğan şey. Bu bir zor problem. Bir көп менә шушы бүген татар булып йөргән, күптән татарлашып беткән татарларның документлары әйтик Башкортстанда менә Самарада да шулай булып чыкты. Элекке документларда башкорт булып язылган. Безнең уйлавыбызча, аларның күбесе сословие. Милләт исеме түгел, ә бер дәрәҗә. Әйтик Башкортстанда минем белүемчә инде, әгәр башкорт булсаң, сиңа жер биргәннәр. Башкорт булмаса, жер эләкмәгән. Сиңа налоглардан ниләрдә түләмәгәнсең, алар югары сословие исәпләнгәннәр. Асаба башкорт дип әйткәннәр алар. Особый башкорт. Алар җирле халык. Шуңа күрә бик күп менә Башкортстандагы агызыкларда нәкъ менә шуннан килеп чыга. Халык исәбен алу башланса, башкортлар республика буенча күтәрелеп, бөтен элекке документларын күтәрә башлыйлар. Менә бу авыл башкорт булган, бу авыл башкорт булган, бу авылда типтәрләр булган, типтәрләрнең дә төрлесе бар, башкорт, чуаш, марый, татар типтәрләре булган. Шуңа күрә мин галимнәргә дә үпкәлисем килә. Татарстан галимнәре 40 кына кисәләрдә куялар, юк, алар башкорт түгел, татар диләр. Бер нинди дәлилләүсез генә. Менә шушы документлар турында язарга кирәк. Ни өчен башкорт булып киткәннәр алар? Ни өчен башкорт булып язылганнар? Ул бит Мәскәүнең патшаның указлары, приказлары, тагын әллә инде документлар бар. Анда бит бөтенсе дә язылган, мәсәлән, башкортларга татарлар белән өйләнешү кыелган. Шундый указ бар. Килеп урнашса да бер нинди өйләнешергә ярамаган. Кыз алырга ярамаган, кияүгә чыгарга ярамаган. Ләкин аңа карап тормаганнар, башкорт кайләнгәннәр дә өйләнешкәннәр. Үзеннән үз җир кирәк булган икән, башкорт кайләнгәннәр, язылганнар. Менә Башкортстанда бик озак еллар Шакиров беренче секретарь булып эшләде. Мидхат Закирович. Ул инде аның әбисе Илеш районының безнең күрше авыл булып чыкты. Ул аны рекламаламады. Бабасы, хәтта әтисе Казанда мәдрәсәдә укыган, Тукайында күреп белгән. Буннан татар инде. Шуннан сеңгесе күренекле Галима апа инде беренче секретарьлык сайлангач, ул Казанда, аның исеме кем санады? Кайтып, үзенең паспортын башкортка алыштырып килә Казаннан. Соңыннан сүз булмасын, әйтмәсен диде. Улгайган көндә без аның белән сөйләшеп торган бар, ничек соң башкортлык, әти әйтә торган иде, безнең кайсыдыр буында башкортлык бар инде. Менә аның сүзләре. Ул бит чиста милләт юк инде, нишләтәсең? Алар башкорт, чыгып чыгара инде башкортлар, без менә татар икәнен әйтә. Үләне дә аның бәрхәттер. Бәхеттер үз киемне киләү, рәхәттер үз телеңдә сөйләү, гомер үздә кеше кием киләү, гомер үздә башка телдә сөйләү. Рәхәттер газиз үз иеңнең, рәхәттер газиз үз илеңнең капкаларын ачып керүләре, үз көнеңне үзең күрүләре. Моңларыбыз һаман чит телләрдә, үзләребез һаман чит илләрдә, үз илеңдә яшәү бәхеттер. Тупсасы да аның бәхеттер.